Bliži se. Praznici. Ma ne bre, moji tehnički pregled i registracija kola. Žalim slučaj. Pregledaj auto i reci šta mi sve treba. Gangulice, kreni! Zoćo, loša ti je praksa da sređuje škola baš pred tehnički pregled, druže. Ha, znam. Pa nagomila se svega, lakša ti kad otklanjaš neke stvari na vreme, polako, manje osjetiš na novčaniku. Znam sve. Evo ga mali, reci Gangulice. Razbijen far, rupe po haubi, udaren branik, stop lampa, puklo staklo na desnom retrovizoru, levi nemaš, itd., itd., itd. Brane, si ti išao do Donjecka možda? Ma jok bre, išao do Beograda nešto. Au, brate. Ništa, jurim polovne delove. Ne budi budala, idi na delovi.com. Pa tu su novi delovi. Uđi, pogledaj cene delova, tu ja uzimam sve, najveći izbor i najbolja ponuda delova. Reci mi, hoćeš da mi naručiš i ugradiš, nisam baš tehnološki potkovan. Hoću, Zorane.